twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Ikaze TV 250 nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka kandi inkuru yacu tuyihere ahangaha mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi, aho umugabo umwe yishe undi amuziza icupa ry'amafaranga 300 kuri uyu wa 16 z'ukwezi kwa gatanu 2025 saa 3:04 za mu gitondo nibwo iyi nkuru yamenyekanye. Uyu Theodomire Munyengabe Mazimaka Farazwa y'imyaka 42 wari umucuruzi w'inzoga yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gukubita inyundo mu mutwe umuturanyi we wari umukiriya we amuhata urukundo Eliyabo bapfa inzoga yitwa Indege igura amafaranga 300 yangaga kwishyura. Byabaye mu masaha ya nimugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 15 Gicurasi 2025 ubwo mu mudugudu wa Gahonda Kagari ka Sazange mu murenge wa Kinazi. Ababonye aya mahano bavuze ko ubwo muhata urukundo yari mu kabari ka Mazimaka yanze kwishyura icupa rimwe ry'indege batumvikanagaho maze bikururira imvururu bararitonganira. Reka kandi amakuru yacu tuyakomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho abagaba bakuru b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bahuriye mu nama itunguranye yafatiwemo ingamba zo kurinda umujyi wa Uvira wazengurutswe n'ingabo z'umutwe wa M23. Iyi nama yabereye mu mujyi wa Uvira uherereye mu birometero 26 uvuye i Bujumbura mu Burundi. Litaya Dajire Banza Mwilabwe umugaba w'ingabo za Kongo yaje muri iyi nama avuye Kinshasa na mugenzi we w'u Burundi Litaya General Premier niyo ngabo nawe yaje aturutse i Bujumbura mu mujyi wa Burundi. Bivugwa ko aba bakuru b'ingabo bavuye muri iyi nama ibintu bitandukanye birimo ibyemezo bikomeye kuko banzuye ko FARDC yihuza na Wazalendo mu gihe izo mpande zombi zari zimaze igihe kirekire zitavuga rumwe. Ibyo kutavuga rumwe kandi kwizi impande zombi byaje nyuma y'aho FARDC yasabye Wazalendo kuva mu mujyi wa Uvira kuko ibashinja kutezamo umutekano muke. Gusa mbere yuko impande zombi zigiye zigira kutumvikana nyuma yuko umujyi wa Bukavu ndetse na Goma byigaruriwe n'umutwe wa M23 bigatuma buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana wo kwamburwa ibyo bice. Ibindi kandi byemejwe muri ibyo biganiro nuko Wazalendo na FARDC bategetswe kutazongera gusubiranamo ngo kuko biteza umutekano muke muri uyu mujyi wa Uvira. Banasezeranyije kandi impande zombi kuzohereza ibikoresho bya gisirikare bikomeye kugira ngo bizifashe kurinda uyu mujyi mu rwego rwo kugira ngo udafatwa n'umutwe wa M23 n'umutwe wa kwirwaneho. Umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yabwiye abaturiye uyu mujyi wa Uvira ko bazigera ugwa mu biganza cyangwa se mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ati abantu ntibagira ubwoba, ati M23 ntizigera ifata uyu mujyi wa Uvira. Wazalendo bababwiye ko bagiye kuzajya bahabwa umushahara nubwo ushobora kudaba mwinshi nubwo bashobora kudahembwa kandi nkuko abasirikare bahembwa mu buryo bushimishije. Babwiwe ko kandi Wazalendo bazahabwa ubuvugizi bajye bahabwa amafaranga nubwo batahabwa ay'umurengera ariko bajye bahabwa amafaranga make buri kwezi. Umujyi wa Uvira niwo wahungiyemo ingabo zagiye zitsindwa n'umutwe wa M23 zirimo iz'u Burundi FARDC, FDLR na Wazalendo. Kuva mu mwaka wa 2023 ingabo z'u Burundi zifasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 n'ibikorwa zinahuriramo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya u Rwanda urimo abasirikare bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1904 mu Rwanda. Ngaye nguko rero aho niho amakuru yacu tuyasubikiye, ahandi ni ku mugoroba aho amasaha ari buze kuza. Nge nari Ndayisaba Theogene.